The Great Lakes region will not experience peace and security as long as it remains governed by leaders installed by Western imperialists. Akarere k'ibiyaga bigari ntabwo kazigera kagira amahoro n'umutekano igihe cyose kakiyobowe n'abategetsi bashyizweho na mpatsi ibihugu ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyaburayi uburengerazuba bw'isi muri rusange. Mu by'ukuri mu karere k'ibiyaga bigari hari abategetsi bashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyaburayi. Abo bategetsi bakaba bamaze imyaka igera muri za 40 bari ku butegetsi ndetse bakaba badashaka no kuburekura ngo babuha abandi. N'abantu bigaragaza nk'abapanafricaniste mu mbwirwaruhame zabo za buri munsi ibyo batangaza, bigaragaza nk'abari kurengera Afrika, bigaragaza nk'abantu bari kurwanya ubukoroni, birirwa batuka abazungu, birirwa batuka Abanyamerika, birirwa babandagaza mu ruhame, mbese biyambitse uruhu rw'abapanafricaniste. Nyamara mu by'ukuri ikigaragara nuko ahubwo babikora bagira ngo barangaze abantu bajijishe, ahubwo n'abakozi b'abakoroni ubwabo, n'abakozi babo birirwa batuka, n'abakozi babo birirwa bacira mu maso, n'abantu bemeye kugurisha umugabane, bemeye gutanga amaraso ya bene wabo, ntabwo bitaye ku nzirakarengane z'abaturage b'Abanyafurika bagwa mu ntambara birirwa bateza buri munsi, nta nubwo bitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bitaye ku nyungu za ba sebuja babatumye, ndetse bitaye ku butegetsi bwabo gusa. Kuguma ku butegetsi nicyo batumbiriye, nta kindi bitayeho. Igihe cyose rero aba bategetsi n'amashyaka yabo ya politike bakiyobora bimwe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, ntabwo kazigera kagira amahoro n'umutekano, kubera ko kugatesha umutwe, kukabuza amahoro n'umutekano, kugatezamo intambara zidashira, nyine nicyo bagiriye ku butegetsi. Ubwo kagize amahoro, icyo baherewe ubutegetsi icyaba cyabananiye. Kugira ngo akarere k'ibiyaga bigari kagira amahoro n'umutekano, bisaba ko hari bamwe bagomba kubanza bava ku butegetsi uko byagenda kose. Naho kuvuga ngo twasinye amasezerano yo guhagarika intambara, ngo hari amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinyanye na Kongo, ngo hari amasezerano ngo ibihugu runaka byasinyanye, ngo amasezerano y'agahenge, ngo ibiganiro, nta kintu na kimwe kizigera kizana amahoro muri kariya karere k'ibiyaga bigari. Igihe cyose hari ubutegetsi buri mu karere bwashyizweho n'abakoroni bumaze imyaka za 40, kandi ubwo butegetsi nyine bukaba bugomba kubakorera, kandi nyine abo bakoroni bo bakaba bashaka izo ntambara mu karere kugira ngo bakagumemo, bakomeze basahure umutungo kamere w'ibihugu, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amasezerano yariyo yose yasinwa, nubwo yasinyirwa ku kwezi cyangwa akajya gusinyirwa kuri Marisi, nta kintu na kimwe azigera atanga, ntabwo azigera azana umutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Akarere k'ibiyaga bigari kugira ngo kagire amahoro, birasaba ko nyine ubwo butegetsi bukorera mpatse ibihugu bubanza gusenywa, kandi kugira ngo busenyuke bizasaba intambara. Ubutegetsi bw'abakozi bampatse ibihugu bwagiyeho kubera intambara, burindishijwe intambara, ndetse kugira ngo bugumeho n'intambara. Mu by'ukuri nta rundi rurimi bumva rutari amasasu, nta rundi rurimi bumva rutari intambara. Abakozi bampatse ibihugu bo mu karere k'ibiyaga bigari, nubwo wabaha iby'isi byose bakabyigarurira, ntabwo bashobora guhagarika kurasa, ntabwo bashobora guhagarika guteza intambara, kubera ko nirwo rurimi bumva. Iyo batari kurasa, iyo nta maraso ari gutemba, iyo nta mpunzi ziri kwirukanka ku misozi y'ibihugu bituje, ubwo nyine baba bumva bataguwe neza, baba bumva barwaye. Ururimi rwabo ni amasasu, ururimi rwabo ni ukwica, ururimi rwabo ni ukumena amaraso. Kubera amayeri n'uburyarya ndengakamere by'aba banyapolitike rero,
bituma abaturage b'inzirakarengane abenshi baba batazi ibintu biva niyo bigana babizera ndetse bizera ibinyoma byabo, kwirirwa biriza, kwirirwa batukana, batuka ba sebuja, babandagaza mu ruhame, bigira abapanafricaniste, bigira inzirakarengane ziri kurwanira ukuri, bigira inzirakarengane ziri kurwanira uburenganzira bw'abantu, bituma abaturage batagira ingano babizereramo, nyamara ahubwo bakaba bizeye impyisi zambaye uruhu rw'intama. Ni impyisi zambaye uruhu rw'intama kubera ko nta cyiza bifuriza abanyafurika, nta cyiza bifuriza ibihugu bayobora. Ibyo bavuga byose babivugishwa n'inda, ibyo bakora byose babikoreshwa n'inda, babikoreshwa no kugira ngo bigundirire ubutegetsi, ntabwo babikoreshwa no kugira ngo Afurika yibohore, ntabwo babikoreshwa no kugira ngo Afurika yigenge cyangwa se abanyafurika babeho neza, babeho mu buzima bwiza. Ibyo bavuga n'ibyo bakora biratandukanye. Ni abantu bazi kuvuga neza, ni abantu bazi kuvuga imbwirwaruhame ziryoheye amatwi, ni abantu bazi gutukana cyane, ni abantu bazi kwiyerekana nk'abacunguzi b'abantu, ni abantu bazi kwiyerekana neza mu buryo bwose bushoboka, ariko ibyo bakora n'ibyo bavuga biratandukanye. Perezida Ibrahim Traoré uyobora Burkina Faso, ngira ngo mwese muramuzi, ni perezida ukiri mutoya wafashe icyemezo na bagenzi be, icyemezo cyo guhirika ubutegetsi bwakoreraga mpatsi ibihugu muri Burkina Faso. Bafashe icyemezo cy'uko Burkina Faso igomba kwigenga, igomba gukoresha umutungo kamere wayo, abaturage, abanyagihugu bakabaho neza, bagatezwa imbere n'umutungo kamere Imana yahaye igihugu cyabo, kimwe n'abandi ba panafricaniste nko muri Mali no muri Niger babigenje batyo. Perezida Ibrahim Traoré umaze imyaka 2 ku butegetsi, abanyamerika n'abanyaburayi barimo kumuhigisha uruhindu kugira ngo bamwice. Ntabwo bakiryama, ntabwo bakigoheka, barifuza kumukura mu nzira kubera ko arababangamiye. Ibrahim Traoré ntabwo ari umuntu uzumva avuga amagambo menshi nk'ayo ba Museveni bavuga, ntabwo ari umuntu uzumva atukana nk'uko birirwa batukana, ntabwo ari umuntu uzumva yirirwa yihenura ku bantu, yigize igitangaza, yigize umucunguzi. Ni umusore uvuga amagambo makeya ahubwo akarangwa n'ibikorwa. Abakoroni rero ibyo ngibyo barabizi neza, bazi kumenya umupanafricaniste uvuga ibintu abikuye ku mutima azabikora, bazi no kumenya umuhezanguni uvuga ibintu gusa kugira ngo yigumire ku butegetsi, kugira ngo arangaze abaturage ariko adashobora kubikora. Umusore ukiri mutoya umaze imyaka 2 n'igice ku butegetsi, bari kumuhiga hasi hejuru ngo bamwice, nyamara abamaze imyaka za 40 za 30 mu karere k'ibiyaga bigari, nta n'igicurane bigeze bataka, nta n'inkorora bigeze barwara. None niba ari abapanafricaniste, niba bari kurwanira kwibohora kwa Afurika, bafite imbaraga kizatumye bamara imyaka 40-30 ku butegetsi badashobora kurwara n'igicurane, nta nkorora bataka, nta kudeta bataka, nta kibazo na kimwe bafite. Bafite imbaraga ki zatumye bamara iyo myaka ku butegetsi birirwa batukana nk'uko tubibona, birirwa bigira abacunguzi b'abanyafurika nk'uko tubibona? Bafite imbaraga ki mu by'ukuri? Uwari perezida wa Libya Colonel Muammar Gaddafi, mwese muramuzi, yamaze igihe kinini akorana n'abanyamerika, akorana n'abanyaburayi, cyane cyane abafaransa, mbese yari inshuti y'uburengerazuba bw'isi. Ariko nyuma aza kureba abanyafurika bagenzi be uburyo babayeho, aza kureba ubukoroni n'ubucakara abanyafurika bari gukoreshwa, uburyo ibihugu bya Afurika bikomeje gusahurwa. Arangije ahindura ibitekerezo, atangira guharanira ko Afurika yigenga, ndetse atangira gufasha ibihugu bitandukanye gutangira iyo nzira y'ubwigenge. Muzi ibyamubayeho?
Abanyamerika n'abanyaburayi baramuteye, igihugu cye baragisenya bagihindura umusaka, bamwica urupfu rw'agashinyaguro, bamukurura mu muhanda ku manywa y'ihangu. Bavugaga ko ngo yagundiriye ubutegetsi, ngo yanze kurekura ubutegetsi, ngo yafashe igihugu bugwate, mbese ko agomba kurekura igihugu abandi bakayobora, abaturage ngo bakagira ibyo bita ubwisanzure, ngo bakagira demokarasi, ngo bakagira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, mbese ngo ni ibyo ngibyo bamuhoye. Mu by'ukuri Perezida Gaddafi yayoboye Libya cyangwa se yagundiriye ubutegetsi kuruta Paul Biya, yagundiriye ubutegetsi kuruta Museveni, yagundiriye ubutegetsi kuruta nde mu by'ukuri? Ubwo se noneho tuvuge ko igisirikare cya Museveni UPDF gikomeye kuruta icya Colonel Muammar Gaddafi, wenda akaba ariyo mpamvu bashoboye kumwica, akaba ariyo mpamvu bashoboye gusenya igihugu cye. Tuvuge se ko nibura Museveni yakunze Afurika, yateje imbere Ubugande, yateje imbere abaturage ba Uganda, babayeho neza kuruta uko Colonel Muammar Gaddafi yari yarateje imbere igihugu cye cya Libya. Tuvuge se ko nibura Museveni ari umupanafricaniste, amaze imyaka 40 ku butegetsi arwanira kwibohora kwa Afurika, bityo akaba ari intwari kuruta Colonel Muammar Gaddafi. Abaturage b'Abanyafurika mukwiriye gukanguka, mukwiriye kuva mu mwijima, mukareka gukomeza kwirukanka inyuma y'abantu bababeshya, abantu babayobya. Ntabwo bibaho, nta nubwo bizigera bishoboka. Nta mupanafricaniste ushobora kumara imyaka 40 ku butegetsi, ushobora kumara imyaka 30 ku butegetsi atarwaye igicurane, nta kudeta n'imwe igeragejwe, nta kibazo na kimwe agize, yirirwa atukana, yirirwa yijogonyora, yirirwa yifatira ku gakanu Abanyamerika n'Abanyaburayi, kandi tuzi neza ubugome bwabo n'ibyo bakorera abadashaka kubumva. Ibyo ngibyo mu byibagirwe ntibishoboka. Umunyafurika wese umaze imyaka 20, 30, 40 ku butegetsi nta kibazo na kimwe afitanye n'uburengerazuba bw'isi. Uwo nguwo muzamenye ko ari umukozi w'uburengerazuba bw'isi, ahubwo ibyo akora akaba bikora kugira ngo arangaze abaturage, arangaze Abanyafurika. Bambatse ibihugu niba bari guhigisha uruhindu Ibrahim Traore umaze imyaka 2 yonyine ku butegetsi. Ni gute bashoboye kwihanganira Museveni umaze imyaka 40? Ni gute bashoboye kwihanganira abaperezida bamaze imyaka 30 ku butegetsi? Ni gute bashoboye kwihanganira abaperezida bamaze imyaka 20 ku butegetsi? Ibyo ngibyo ni mu bitekereze, mu igisubizo, noneho mumbwira impamvu bo bashoboye kubihanganira bakamara iyo myaka ingana gutyo ku butegetsi. Nta gisirikare kidasanzwe bafite, nta gisirikare kidasanzwe bubatse. Nta munyafurika wubatse igisirikare kiruta icyo Colonel Muammar Gaddafi yari yarubatse. Nta n'umunyafurika wateje igihugu cy'imbere kuruta uko Colonel Muammar Gaddafi yari yarabikoze. None ni iki cyatumye bamara iyo myaka 40, 30, 20 ku butegetsi? Nta kindi cyatumye nyine bayimara, nuko ahubwo ari abakozi b'Abanyamerika, nuko ari abakozi b'Abanyaburayi. Mureke gukomeza kurindagira mufata ibintu uko bitari. Afurika ntabwo izigera yibohora, Afurika ntizigera yigenga mu gihe abaturage bataramenya gutandukanya umupanafricaniste nyawe n'abiyitirira panafricanisme, kandi ari abajura, ari amabandi, ari ibisambo byishakira kugundira ubutegetsi gusa. Abanyafurika muzatinye umuntu wese utinyuka gutuka uburengerazuba bw'isi mu ruhame yakabandagaza. Umuperezida utukana mu ruhame nkaho nta kintu na kimwe yitayeho, uwo ngo muzamutinye kurutaho igihe muzabona adakorana n'Uburusiya mu buryo bweruye, akaba nta ngabo z'Uburusiya zizwi ziri mu gihugu cye, akaba adakorana n'Ubushinwa mu buryo bwigiye imbere, akaba nta mubano wihariye afitanye n'Ubushinwa cyangwa Uburusiya.
hanyuma mukabona arajya kuri mikoro, arajya kuri kamera agatuka abanyamerika, agatuka abanyaburayi. Uwo nguwo muzamutinye ndetse mumugendere kure, kubera ko ni igikoresho cyabo. Ibyo akora abikora kugira ngo arindagize abantu gusa. Iyo amaze kubivuga yahita ajya Washington cyangwa akajya Paris akavuga ati biriya ntimubyiteho, narangazaga rubanda. Abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari, ibi ngibi byose mvuze mugomba kuba mubyumva ndetse mukabiha agaciro. Abavuga ko bari kubarwanira, bavuga ko bari kurwanira uburenganzira bwanyu, birirwa bateza intambara z'urudaca, birirwa biriza amarira nk'ay'ingona, bavuga ko bari kurengana, bavuga ko bari guhohoterwa, bavuga ko bari kwibasirwa. Mugomba kubirinda mukabagendera kure, kubera ko barababeshya. Nta rukundo babafitiye, ntabwo ari mwe barwanira, ahubwo bararwanira inyungu zabo n'iza ba sebuja babatumye. Mwebwe mwagizwe ibikoresho by'intambara gusa kugira ngo babone icyo bagenda bakinga mu maso y'abantu, babone ibyo bitwaza bagenda babwira isi. Ariko muzashirira mu ntambara ndetse amaraso yanyu azakomeza kumeneka. Ntabwo bifuza ko mugira amahoro, ntibifuza ko mugira umutekano, ndetse ubwabo bazabiyicira kugira ngo bakomeze babone ibyo bavuga ko bari kurwanira. Inkuru nziza kandi yihumure nuko mu karere k'ibiyaga bigari hari abapanafricaniste biyemeje kurwana n'ayo mabandi, biyemeje guhagarara bashikamye kugira ngo akarere bagakure mu maboko yabo bagizi ba nabi, bagakure mu maboko y'ibyo bisambo byakagurishije bampatse ibihugu. Uburundi bwiyemeje guhaguruka bukarwana, ubutegetsi bw'Uburundi bwiyemeje kurwana umuhenerezo kugeza akarere kavuye mu maboko y'amabandi. Tanzania yiyemeje kurwana kugeza akarere kavuye mu maboko y'amabandi. Uburundi na Tanzania biyemeje kurwana iyo ntambara, kandi bayirwana mu buryo bwiza. Ntabwo bashoboye kujya hariya ngo birirwe batukana, ntabwo bashoboye kujya hariya ngo birirwe biyamamaza biyerekana. Ni intambara barwana mu buryo bucecetse, mu buryo bw'ibanga, kandi amaherezo bazayitsinda. Bafite imbaraga zibari inyuma, Ubushinwa bubari inyuma, Uburusiya bubari inyuma, ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika byagiye bisobanukirwa ikibazo Afurika ifite. Byose bibari inyuma, biri gukorera hamwe kugira ngo birwane n'amabandi yigize abapanafricaniste, kandi ari bisambo byagurishije akarere. Mu magambo makeya rero, umuyobozi w'igihugu cya Afurika muzabona tukabazungu, mukabona arabagaraguza gati, arabigiraho ibyo ashatse, kandi mukabona asaziye ku butegetsi, nta gicurane arwaye, nta nkorora ataka, kandi mukaba mubona adafitanye imikoranire yeruye, imikoranire izwi n'Uburusiya cyangwa Ubushinwa. Uwo nguwo muzamugendere kure, nibandi ni igisambo, n'umugambanyi ukomeye cyane w'umugabane wa Afurika. Umupanafricaniste nyawe ufite Afurika ku mutima, kandi ubirwanira, ubiharanira, ntabwo ashobora kurenza imyaka 2 ku butegetsi, kandi nubwo yayirenza yazayirenza kubera ko akorana n'Ubushinwa cyangwa Uburusiya, bakaba bamufasha kuguma ku butegetsi mu buryo bugaragara. Abanyamerika n'Abanyaburayi ntabwo bashobora kukwihanganira, ndetse ntabwo bashobora gutuma uguma ku butegetsi igihe udafite izindi imbaraga zikurinda. Uwo mubona abayeho ubuzima butandukanye n'ubwo ngubwo rero, mugomba kumenya ko akorera Abanyamerika, akorera inyungu z'Abanyaburayi, akorera abakoloni, akorera mpatsi ibihugu.